Vraćate kredit, ali sa strane imate novce da ga prijevremeno otplatite. Zvuči odlično. Sigurno ćete se bolje osjećati ako ga isplatite odmah, ali možda to i nije ekonomski najpametnija odluka. Danas obrađujem prednosti i nedostatke prijevremene otplate kredita. Obavezno ostanite do kraja i iskoristite alat za izračun koji će vam odmah reći ima li smisla zatvoriti kredit ili ne. Koje su prednosti prijevremene otplate kredita? Kao prvo, velika prednost je povećanje kreditne sposobnosti. Znam, zvuči glupo da zatvarate kredit kako bi se digli novi, ali to se može pokazati važnim u situaciji kada recimo planirate podići stambeni kredit, a već imate neki mali nenamjenski. Banke gledaju više faktora, ali jedan od prvih uvjeta je koliko mjesečno možete otplaćivati od primanja. U takvim situacijama vam 100, 200, 300 eura mjesečnog anuiteta može itekako smanjiti ukupni iznos kredita koji možete dobiti. A s druge strane, banke će rijetko uzeti u obzir što imate 5 ili 10 tisuća eura sa strane. Prijevremena otplata kredita u takvoj situaciji vam može biti jako korisna da vam poveća kreditnu sposobnost. Iduća prednost je više slobodnog novca u budućnosti. Sa prijevremenom otplatom kredita dobivate puno veću slobodu planiranja. Novce koji su vam oslobođeni, kada više ne morate mjesečno otplaćivati kredit, možete slobodno preusmjeriti u neke druge investicije, hobije ili što god želite. I možda najvažnija prednost je ona psihološka, da se više ne osjećate da ste dužni nekome. Otplata kredita će vam dati taj osjećaj slobode i sigurnosti jer više nemate mjesečne obveze prema banci. Sve prednosti koje sam naveo su pod uvjetom da nemate naknadu za prijevremeno zatvaranje. Vrlo vjerojatno je nemate jer su za građanstvo one u većini slučajeva ukinute još prije skoro 15 godina, ali svakako provjerite svoje uvjete prije nego što donesete odluku. Ako sada prestanete gledati video, nema druge nego da zatvorite kredit ako možete. Ali situacija nije tako jednostavna jer postoje nedostaci i neke zamke koji se morate paziti. Prvi nedostatak prijevremene otplate kredita je smanjenje vaše likvidnosti. Ako potrošite sav višak novaca da zatvorite kredit, tog novca više nema i treba će vam neko vrijeme da ponovno skupite veći iznos. A u međuvremenu se mogu pojaviti iznenadni troškovi ili druge prilike u kojima vam može u kratko vrijeme zatrebati veći iznos. Mislim da je dobro imati određenu zalihu za slučaj nepredviđenih okolnosti. Drugi nedostatak je nešto kompleksniji, ali pokušat ću ga objasniti što je jednostavnije moguće. Postoje dva načina otplate kredita, u anuitetima i u ratama. Ne morate odmah ići provjeravati ugovor da saznate po kojem modelu vi otplaćujete kredit, jer možete to saznati na jednostavan način. Ako svaki mjesec plaćate banci isti iznos, otplata je u anuitetima. Ako vam se iznos mjesečne otplate stalno smanjuje, imate kredit u ratama. Ako vam je kredit ugovoren u anuitetima, zapravo glavninu kamate plaćate na samom početku otplate kredita. Na primjer, digli ste 20.000 eura na 7 godina uz kamatnu stopu od 6%. Na takav kredit ćete u prvoj godini platiti čak 1.135 eura kamata, a u zadnjoj godini samo 111 eura. Ako gledamo glavnicu, ona se kreće obrnuto, jer na početku vraćate relativno malo glavnice, dok prema kraju kredita glavnice vraćate sve više. Dakle, što duže otplaćujete kredit, sve je manje kamate preostalo i manje ima smisla zatvoriti ga. Napravio sam jednostavnu tablicu u koju možete unijeti par osnovnih parametara i donijeti zaključak isplati li vam se prijevremeno otplatiti kredit. Izračun će vam reći koliko vam je u stvarnosti još preostalo kamata. Recimo, u prethodnom primjeru, već nakon 3 godine možda uopće nema smisla zatvoriti kredit, jer ako uzmemo u obzir preostalu kamatu i preostalu glavnicu, ispada da je kamatna stopa na taj preostali iznos samo 3,16%. Pa ako imate novac za prijevremenu otplatu, uzmite u obzir tu brojku. Ako možete na štednju ili neku investiciju dobiti veći povrat od tih 3,16%, nema ekonomske logike zatvoriti kredit. Toliko od mene o prijevremenoj otplati. Odite na link i skinite tablicu ako vam treba. Ako mislite da sam propustio spomenuti neku od prednosti ili nedostataka prijevremenog zatvaranja kredita, komentirajte video. I naravno, ako su vam ove i slične teme iz osobnih financija zanimljive, pretplatite se na kanalu. Hvala i vidimo se ubrzo.